Joj, kak je bila mala. Šta radiš, Cito? Sram te bilo. Pušim se. Biće izazov izdržati i uopće 2-3 dana. Grize zid. I sretan Uskrs! Mi smo za sad sami doma, djeca su kod bake, popodne idemo do njih, tako da se svi malo zajedno podružimo. Inače je bilo u planu da budu doma, ali naravno da je Korina počela navaljivati već otprilike početkom prošlog tjedna, to jest ovog tjedna da ide kod bake, tako da smo to tako nekako organizirali. Popodne ćemo se tako onak svi zajedno podružiti, bolje da im bude zabavno nego da doma navija kad će nekamo ići. Tako da sad trenutno odmaramo, malo gledamo Netflix. Ja sam si mislila upravo sad da idem malo uzeti slike i da konačno polijepim neku sliku u album, jer to planiram napraviti već, ja ne znam, ja mislim da mi od Božića to otprilike plan, tako da evo već 5 mjeseci praktički to pokušavam napraviti. I uglavnom popodne ćemo ići po njih, van je onako dosta ružno vrijeme, tako da mi opet iz te strane super što nisu doma, jer bi bili cijelo vrijeme zatvoreni u kući i bilo bi im dosadno, tamo imaju popriličnu zabavu. Tako da, danas samo opušteno i laganini. Kad smo već kod slika i albuma, imam tu doslovno slike od početka Korinog rođenja, znači to je samo, ja mislim, ne znam, prva godina, možda čak i manje. Uglavnom, to je cijeli bunt, znači slika koje nisam nikada stavila u album, a sad ih imam još 5 puta toliko za razviti. I ovdje imam nekoliko albumčića koje sam kupila već kroz neko vrijeme. Ovaj sam, ja mislim, kupila u Fortissimi, ovaj mislim da sam uzela u Tediju ili tako nekom dućanu. Evo, Kik, piše Kik. Znači imaju sasvim super te albumčiće i ovo su 2 dječje u koje mislim zalijepiti, ne znam, ili mješovito, ili ću jednu staviti Korinu i jednu staviti Vitu. Vitinih slika još nemam razvijenih, to sad tek planiram i možda ću čak danas pogledati i prebrati neke, to je malo veći pothod jer ih imam preko 1000, to jest bliže 2000 već, tako da će to biti malo veći pothvat, ali uglavnom u svakom slučaju bit će mi ovo super zadatak koji planiram obaviti u skorije vrijeme. Joj, kak je bila mala! Neko tamani po kolačima, a neko se odao porocima. Šta radiš, Cito? Sram te bilo! Pušim se. Jesi Bena. Kak se zove? Kamačo? Znači, kamačiš. Kamačanje zove. Odlično. Za Uskrs. Pravi vjernik, sram te bio. Šta radiš ti? Nikad se ne odaš porocima, onda za Uskrs si krenuo. Isuse. Kokiće! Dište, kokiće! Bye bye. Evo nas na ponedjeljku, iako ne baš uobičajenom ponedjeljku jer danas je neradni ponedjeljak, što ne volimo, ali u svakom slučaju biti će jedan posebni ponedjeljak jer ja krećem na detoks.
To će biti 5-dnevni izazov gdje ću piti samo sokove. Mislila sam raditi detoks u vidu suhog posta, to je kada se apsolutno ništa ne jede i ne pije, ali suhi post ne smijem provoditi zbog inzulinske rezistencije i za njega postoji jako duga priprema, onak minimalno 2 mjeseca. Tako da njega ne mogu provoditi i mislila sam provoditi možda detoks, to jest post na vodi, ali ne smijem ni njega zbog inzulinske rezistencije jer previše okida inzulin. Tako da sam odlučila napraviti ovaj detoks, znači sa postom na sokovima, gdje ću znači piti samo hladno prešane sokove, nadam se 5 dana, mislim ja se nadam i više, ali bit će izazov izdržati i uopće 2-3 dana, ali dobro, vidjet ćemo. Uglavnom sve ću to snimiti u zasebnom videu, cijeli taj proces, kako, što, zašto, pa ako vas tako nešto zanima, budem vam tamo sve ispričala. Upravo sam napravila svoj sokić prvi i još sam se tu pripremila još jedan zeleni sa jabukom i mladim špinatom i nadam se da će ovo uspjeti. Sok je fenomenalan. Ja obožavam te hladno prešane sokove, znači toliko su onako gusti, bogati, a nemaju zapravo previše pulpe u sebi. Ono, fantastični. Super kod tog detoks izazova je također to što si možete uvijek kombinirati voće i povrće koje vama paše, tako da ako primjerice vam smetaju citrus ili tako nešto zbog želuca, ne morate njih koristiti, znači nije nešto striktno što se mora, bitno je da znači bude samo hladno prešani sok, uglavnom sve ćete saznati u tom drugom videu. Sad ću vam samo pokazati sokiće. Dakle, tu je ovaj od naranče, a ovdje je taj od jabuke i špinata. Izgleda poprilično gusto, iako nema pulpe u sebi. Takve su jednostavno jabuke i špinat. Biće zanimljivo. Evo nas u šetnici, iskorištavamo dan za odlazak na kavu, neki svoj sok. Pa onda kasnije popodne po dječicu. Kako vi to vozi? Dum! Jeste vi pošašavili sudar? Sudar! A ja bi te bicikl nosila. Kaj bi bicikl nosila doma? Šta si ljut, Vito? Vito! Ja ga baka učim. A dođi, mami, Vitiću. Vito, dođi, mami. Isus, griza zid. Vito, dođi, mami, šta te naljutilo? A Doša. Hoćete mama mazit? Vito, hoćeš se mazit? Dođi se mazi. Vidi se čini da ga zid naljutio. Vito, zašto lupaš po zidu? Oh, Jesus. Mislim da su nam pokvarili dijete. Vito, jesi ljut? Pokvarili su ti dijete, gore. Pokvarili su mi dijete, tako je da. Vito, jesi ljut? Ne, sve je ne danas. Jesi sretan? Da, ojoj, dušica mala. Kam se on sad sprema? U vrtić? Pa da, reci, kaj ćeš ti tu doma? Ideš ti u vrtić? Vito, ideš u vrtić? Da. Dušica. Opet je utorak, moj mini ponedjeljak, upravo sam djecu spremila za vrtić, Igor ih je otpeljao, a ja si idem raditi svoj sokić i htjela sam vam ispričati kako mi je jučer protekao dan, to jest kako je bilo na tom detoksu. Naime, moram priznati da sam se osjećala puno bolje nego što sam očekivala. Video će biti na mom YouTube kanalu gdje to sve puno detaljnije snimam, ali samo sam htjela reći da sam se neočekivano dobro osjećala i da nisam imala nekakve prejake simptome i ono što me najviše iznenadilo, nisam osjećala glad. Zaista nisam mislila da će me samo sokovi držati toliko sitom koliko sam jučer osjećala
praktički relativno cijeli dan sitost. Vidjet ćemo kako će biti danas, jer danas imam puno više kuhanja nego jučer, s obzirom da danas moram kuhat ručak za djecu i za Igora, tako da ćemo vidjeti kako će biti danas, ali sve u svemu onako baš se veselim cijeli taj proces prelaziti i jednostavno si svaki dan još uvijek, bez obzira na to, slažem glavu i pripremam se zapravo na te simptome detoksikacije o kojima ću malo više pričati u onom sljedećem videu. Tako da, idemo danas u novi dan. Ja danas konačno imam vrijeme za sebe, vrijeme za posao, vrijeme za detoks. Jedino što mi se ne sviđa je što je malo ružno vrijeme, a ja sam planirala i jednu šetnju nabaciti, jer naravno za vrijeme detoksa se treba također kretat. Poželjno je što više, naravno ne ništa ludovat, ali umjerena kretnja je uvijek zapravo poželjna. Tako da, eto, to je to. Igor je upravo otišao u Lipsu vidjeti imali zakupiti novi punjač za mobitel, jer čini se da mu je ovaj počeo rikavati jako mu se loše puni, pa se nadamo da je to u pitanju. Da barem izdrži do rođendana, jer ja sam mu inače za rođendan mislila kupiti novi mobitel, tako da se nadam da će sad uspjeti ovo sa punjačem, vidjet ćemo. Uglavnom, poslije toga ćemo ići na kavu. Kava za mene ovaj tjedan znači da nosim svoj sok sa sobom. Imam ovu super Twist Shake termobocu koja zadržava apsolutno i hladna i topla pića unutra, tako da mi je super. Uglavnom, volim te sokove nekako ili hladne ili na sobnoj temperaturi, pa mi je super da se ne zgriju, a s obzirom da ne mogu apsolutno ništa konzumirati u kafiću, moram nositi baš svoj. Uglavnom danas nosim jednu ručak verziju, da tako kažem. Sok je od jabuke, špinata i nešto mi fali i mrkve. Onako više hladno prešlani, ali više malo je gušći zbog jabuke, tako da je super. Upravo sam stavila kuhat ručak, pa sam isprobala jedan trik koji sam dobila na YouTubeu ili na Instagramu, nemam pojma više. Uglavnom, požalila sam se, na Instagramu sad se sjetila, požalila sam se kako sam kupila u Lidlu junetinu koja se nije smekšala nakon, 2,5 sata kuhanja običnog i pola sata ekspres lonca, što definitivno nije uobičajeno, pa sam dobila trik, savjet, to jest da isprobam posipati meso sodom bikarbonom. Tako da sam sad to napravila i stavila meso za početak u ekspres lonac, onda ću kasnije nastaviti kuhati još malo obično. Tako da ćemo vidjeti, nadam se da ću paliti. Kao što sam pretpostavila, najteži dio detoksa će biti kuhati za ostatak obitelji. Sad sam upravo dovršila ručak i odmah da kažem, ako neko ima problem s time da mu se teško odmekša meso, trik sa sodom je definitivno upalio. Znači kad sam stavila meso, samo sam ga, ja inače meso stavljam prije svog povrća i tako dalje, znači kad sam stavila meso, samo sam ga posipala ovako sa sodom bikarbonom i moram priznati da je super omekšalo. Tako da eto, sada kada ne smijem jesti nikakav saft, čini mi se ovako na izgled da sam skuhala savršeni